Үйлеватшы, эмне элеп атасың эми? Я. Үйүм сагындым дейсиңби? Кетебиз балам, чыдап коеюн. Аппаратка акча чогулсун. Каяк жакшынан чыдап коеюн балам. Аппаратка акча чогулсун, анан кетебиз балам. Allah üçün berile turgan 50 somdun berekesini aytayın. Kimdir biri Allah üçün 50 som berse, şu 50 somdun berekesini Allah Taala ana şu insandan birösüne 500 som kılıp kaytarat. Balkim 5000 som kılıp kaytarat. Demek akçanız eselip kaytar. Kimdir biröөнүн bergen 50 somunun berekesine üy bölölük bakıt menen kaytarıp koyat. Sen berdiň sadaka, üyde baktılуу jaşaysın. Kütpöňüz. 50 som berip koydum, 500 som gelbey atat dep akçany kütüp oturbaňız. Antkeni oşol sadakanın orduna sizge üy bölölük bakıt berdi. Kimdir biröөгө bergen 50 somdun urmatına Allah Taala sizden başыңызга келе турган кырсык балелерди кайтарып коет. 50 som berdim, 500 som gelbey atat dep otura berbeňiz. Siz bergen sadakanın urmatına Allah Taala başыңыздагы балелерди кетирип койду.